ole voin hi January ni som puruksa ni som ni pakhat in rin ni ania tuntumatan chuan Dr.Pc.Biaksiama thu zia tharber atlang pui thok thok hi I han ngai thla ho le don teang I tong China lalpan chang Trumpa'n Martial Law Puang ta Buaina President tura chiang talo Dr.Pc.Biaksiama Buaina inauguration atana in buat sa ina chu borok himlo wangin son latani ti justthenews.com in apuang Buaina inauguration in buat sa ina a cancel ta borok himlo wangin Washington DC apo akal don talo Buaina inauguration cancel ani Trumpa'n ana chunzom zel don mainstream news ho ABC NBC MSNBC CNN te license ti topani don US Army paratroopers te chu 173rd Airborne Brigade an duty January ni som pathuma tang khan leichunga le boruaka operation an tranta US sipai 116 IBCT Virginia Guards sipai te airmen te chu DC an duty ta thup mai heng canamans hetiang thin di thong tak mai thilo theng tura pon lok ang chin alo theng ta inauguration hun an lo tiam ve ngot te hi engti na ma anilo in phatsan na run puya thlenge ma se boruak in thak dang lam dai don Senate Majority Leader Miss McConnell bang ani hi Trump phatsan tu anu pui chaina mi chu Communist China Party ne na in zom na nei kha ania ari ru thak le ta nge ni Pelosi hova Trump impeachment house in an pass to lo pom pui tu ni ma se Senate Pelosi du dana man mo taka kalpui adu le talova tun thleng po hian Senate an la pompui chuang lo he thu hi US mel hriat pakhat ka zu zo chuan bana tum thu a hriat to thu le official chu alani chi lo ti thu min hril state tina sipai duty khep khup tukin jing dari le chan ve khan USA ka thian pa chuan pusiam I tho to mo thilom dan hi va boi thak mup don ve TV te internet ten block vector engma kan thei to lo iron soyang chia kha ni min warning log ang khan eile in tur ka vein lei khol tak tak ange hey landline in karon phone ring khot che ni kan venga po sipai an duty khat vector an kha ka wala anga karon thonang cheo aron ti ni report kan don sang sang atangin America chu martial law noya awmta ti rin hel rual ani talo la oi du lo chal tan po tran chan tu ro om to lovin avalang ta em sipai duty khat mup chunga Buaina inauguration an han postpone cancel thom vel hian a phena thudang poimo zok in phum a omani mele report chiang le zuale mo confirmation emo kan don huna chipchir zokin chanchin thleng thar laron chunzom tumani heng report toite hi arin thu le mimal ngai dan mai ni lovin comment po pelovin USA atanga news channel tele video kan don chen khata changa kan ron ti chu ama sakani